Mapakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Hay, unay matlakit din ayat ti paapal akaaruba. Labas da alabas, makarengreng, disturbo da iti panaturaw. Ay nawaw, apay manen ay abakay. Alamanan ti pagpungpung tutam nita. No kasanaw kat adamot agpalaod agpadaya alugan. At dalabaro alugan da, ilabas-labas damutan dito arubayan ti balay. Ha? Kunamitlan, makapasuraw. Amangan might no irurudtes da bakay. Kasta ngamin na talaga no baro no kaalala ti lugan. Masapol nga ipadas-padas, tapno matisteng no mayat metlaang ti andar na. Ti ko nam kiday, paapal da kita akaaruba, ay surun kaun. Lydia. Talaga mag, dandani inuras da lumabas. Madamdama, lumabas da manon. Ay nawaw, kat di mo bayan na lumabas da. Apay kukom ayat ti kalsada. Saan ngam lumanabas da nga raod. Makarengreng, nasakit tila payag kaw. Ay nawaw, umapal kan samot bakay. Ay nawaw, tanya ngay kumati apalakar daw. Day hulugan alugan da. Pwe, oray jak maad-addaan itilugan, no utang tumulang. Gumatangak man, Nana Lydia! Yahoo! Nana Lydia! Ay, mabit lang balasang kaw. Umayan! Aw, anya tigatanga, Juna. Ay, kwa, umutangak kunak kuma, no adda pa nakabalin na, Nana. Ha? Ay, anya ti utanga balasang kaw. Ay, umutangak man iti sardinas. Sardinas ko na. Ay, uwan, Nana. Ay, nawaw. Agsusukat tilugan niyaw. Ngam sardinas, tisidaan niyaw. Utang pay. Ay, kuwa ngamin, Nana. Ala. Tapno di mumut ko na. Pautangan ka. Ngam nay, agbayad ka adagos wan. Di mo ibaybayag. Tagrik-rikos matlaang tipuunan to'y istorkaw. Ay, wan, Nana. Di kay madanagan tagbayad akmet lang adagos. Promise! Bakit? Amangan no adaan mo mamabali na pagbuludan tayo ti kwarta. Apay, an-anwa man ang ti kwarta, Jimmy? Adda nakita ka makina nga impus na iti Facebook. Mapan ko kumakitaan. Kasla napintas pa'y ngamin na dyan. Sayang mag. Ay nawa, makinamanan? Kanayon lakit din nga iso ti paggasgastusam. Repair dito'y repair dita. Makauma dagita makmakina. Nakadungdung ritan dito'y balay gapo kadagita luglugan. Agan anos ka kani bakit? Anya ngay nga rod kat isumot nga rod ti trabaho. Ti ag-repair kan ag-buy and sell ka dagiti luglugan. Nang rona no kasto yung nakapsot ti deliver ti truck. No jak ag-repair. Anya nga ti kanan tayo. Ngam gapo kadagiti agsusukat aluglugan nga iyaw awid mo. Ti ammo ti kaaruba, adu ti kwartata. Di dalaan mo adandan ni awanan igatang ta iti sidaan ta. Di da paikit din pautangan ti tao. Gapo ta adumat ka no ti kwartata. Ay kat amin ko na maabakit. Anya ti ammo, ang mga no pumaysunto ti kasta panunot da may papan ka na ta. Ay nawaw,
pumuraw to amin ng adot-dot ti kilikilik agraman urmot ko. Ngam saan tantupay lang ang mapadasan tinagin awa pa nagbiag, Jimmy. Ay na, nagbara ti panawan. Ay, mangirwar ka mang kidi ti soft drinks mo di tama, Rilija. Ay, wala maray, mabitlaang. Aw, ato yun maray. Sambutom tilamis na. Agyaman na ka, maray. Ay, nawaw. Nagkimasan. Makapaginawa si ka. Ay, katuan bagay na unay tinabara a panawan, maray. Hindi ka di Jimmy limabas alugan. Ay, wun, maray. Ay, masuro na nga raw. Talabas da alabas ijay balay. Paandar a paandar itilugan na. Makarengreng iti bigbigat. Imbaglaangan na, ta medyo adayo to'y tersinak iti balay da. Kasla barbaro mamutan ti igam na alugan. Wan nga ta, sa bali man mutan ti igam na idinaminsan ngal daw. Ado ang aro ti kwartada tagsusuka matilugan da. Anya nga ado. Kano lang day di imay imutang ni Juna nga asawa na. Imutang ko na maray. Wan, imay imutang iti sardinas, taiso kano ti si Daunda. Ay nawaw. Ay nawawa talaga amari sabay. Kundilo ganda, ngam awan mo't gayam igatang day ti si Daunda. Imbag pa'y kanyak taoray awan lugan ka, makasida aklat tamag iti karnay. Anya ngay tinlutom ama si Dabakad. Mabisina kon. Nabanuga ka nagrepair. Awan. Nay, apay nga eh. Apay di ka nagluto. Anya ngay kumati ilutok. Kat awan nga rod ti may luto. Awan igatang ko. Ha? Adutin na poy, ngam awan ti masida. No kayat mo, si daam dagita makinaagin at gatang mo. Ay, nawaw. Imbis nga un-una ti agpalingki, tapno adda kumamad si daan ta. Saan mat? Taun-una dagita makmakina. Ay, makapasuron. Sana bale, tamasok ang tumot lang dagita iti dakdakkel pa ya kwarta, bakit? Ay, katiso Urayan ta, madanon day ta akan nito. Ngam no ita, ano sampay laang timangan nga awan sidana. Agsida ka iti tamudo, Jimmy. Bakit? Ilakok sanjay truck. Anya, apay nga ilakom ngay? Anyan tungay ti usarem apag-deliver no addan ton agorder iti darat kas kada simento. Sukatak iti baro. Baro atrak kasta ka din? Saan? Van. Van kunam? Ay nawaw, makakarga ka nga rudmet aya iti darat kas kada halo black no van ti kunam nga isukat maw. Ay kat saan akong agkarga iti darat kas kada semento no halo block. Tao ti karga ak bakit. Tao? Uy, ipaarkilak. Wano saan agbiyahe ak. Ay adakin kadaytan Jimmy. Sikat ti makaam mo. Tano siya? Awan amok kadagita aluglugan. Ay, anya ti sirip-siripem di tali dya. Ha? Ay kwa kardaw. Kit-kita nga rod tilugan da dita karuba. Kaslaawan mo't dita nakaparada. Awan ata nasapa rimwar. Agin nagaw pa lang tisip ngat ken lawag hindi rimwar. Ha? Kasanom ko mga amaw. Apay, pinalpaliw maw. Ay, di nakman ipadpadakin ka. Aday talag sip-sipot iti karuba tararamidan na. Kasanom nga rod nga amo sa paarimwar, no di mo pinalpaliw alamhan. Madama nga agpakpakanak iti manok idilimabas. Iso nakita. Husto mo't kit di taawan ti lumanabas. Awan ti paandar iti lugan.
Sapay borboran na no ka. Makarangrang. Ini kakit aglutaon. Sana na tagsipsipot chararamidam. Saan anasaya at kasta nga ugalim, Lydia? Mangibabain ka. Ay nawaw. Katsi ka. Napintas mo nga ron ti ugalim. Ay, awan din baga kakasta. Ngamjak ugali ti agsipsipaut. Imbis ngagtrabaho ka. Saan? Taday talang mo't itis mismo ti asikasuam. Nagalas nga aramid. Kumamot ano saan ka bakbakitan. O Dindo, kumusta? Damag ko chimamba ka kano itinatag. Ay, saan mo tunay, Manong Jimmy? Ada mo ba sila? At least ano lugi? Nasubot mo't basit ti puunan. Ay kat nasayat nga rod ano kasta. Wan Manong? Gatang mo, jay truck ko. Ibargin ko kan ka. Ha? Ay, gatang ko mga awan mo't panganan wakiti truck Manong? Ay kat, pag-service mo din daw. Wano usaram nag-deliver tinatag. Ay nawaw, di mo't makaaram ti truck Manong. Tay ko makutsi atap no gwapaw. Ha? Ay, makaaram ka mo't laeng no truck din daw. Pilyam nga mintay babae a praktikal ngagpanunot tapno truck ti kayat na akotse. Ha? Ay nawaw, balasang ti kayat ko Manong. Jay press. So kotse nga rod ti may bagay kin ko na. Di pa ikot bagkatabalasang ti masidag no truck ti alaak ha. Ni, adamat ti truck di taruar. Kunak man no nalako mon, Jimmy. Awan mo't nga rod mayat amang gatang bakal. Isa bayampay la dita. Usarik to inton adda agurdari ti darat. Akin kukuha ngay nga ron, iti van ngayon sangpet mo. Van ni pare Joseph. Inyawid ka o ta ipapatins oil na. Ang kunana nga rod nilaklako na. Napintas pa, saan ka day? Kayat mo ka ni ta gatangan tan. Ay nawa, no agsao ka, kaslaado ti kwartam. Ha? Ti kwarta, mabiro kan bakit? Unay kalaki din na ya. Nya, kayat mo, kurso na dakit. Napintas pa'y ngamin ti makina na. Saan laray ta? Nainot pa'y ti gas. Kita am ti nagkanruar na. Nalinis pa'y. Saan ka ni? Di mo gatanganan. Par kilam no iso. Ta iso pa'y apagbirukan na. Iso man nga ro ti kunak bakit. Padasag man mati agbiyahe iti van. Tapno saan lang atrak ti man manihok. Alakit si ka. Awan mat kit iti kastay padasan. Anya kay ti amuta. Amangan mat no iso ti kaalaam. Di kat nasayaan. Limat na nalidya ti agur-uray ti lugan ita waiting shen. Ay, isar ti ngakman. Nana Lydia, sa dino ti papananyaw, adumat ti awityaw. Ay kwa Jimmy. Agur-urayak man iti tricycle apangilugan na kadagiti pinurchis ko alakaw. Kasta ka rin? No kaya tiyo, siyakon ti mangkarga ka na kita. Ay kwa, ay saan ada inawagak at tricycle. Sigurado kayo? Sapay umayon ti tudo. Amang mabayagan pa ti tricycle asundo yaw. Imbag nito, ita naka-safety kayo. Saan kayo ang mabasa? Adayo ang nalawlawa ti lugan ko, nana. Mabit lang, tabumabaag. Siyakon, timang karga kara kita. Iti kasta, makaawid kayo umutay. Ay nawaw, napintas mo nga agpaiso to'y van ni Jimmy. Naindig pa'y titaray na. Saan akas kadagiti na duma akalampagan ti andar na. Napintas, nalinis pa ya kita. Kasla ka barbaro pa'y mo. Oray pa'y, hulugan to mo lang.
Awan medlat Serbina. May mayat kumaanukas. Tagno awan ti pakasarsaritaan. O, Nana, okay kayo kadilang dita? Ay, kwa. Uwan baro. Okay, aklaang. Nakadanon tayo, Nana. Ay, sigay. Ibabam lang nga ruta ang dagito'y karga. Jimay. O, Nana, abit lang. Manungay titid ko apamasahe. Nakailatan, Nana. Sa anak mo't kat nagsingsingari ti dakkel. Adtaw. Agyaman na ka. Awanan nyaman na, Nana. Agyaman ak mo eh. Addamanen baro avanti ka aruba talakay. Kahit, anyangay kumano adda bakay. Ay kat manayunan manen ati lumabas-labas iti batog ti balay takar daw. Ay, kat talaga akas ka. Saan tamit ako ko ti kalsada? Isa bayam ka na nga uray agkaralabas na. Man ano kaya? Makarengreng road. Nasakit ti lapayag. Ay nawaw. Kumarumanan ti apal mo ako nakaon. Ay nawaw. Namin ano aya nga ibagak ka sa anak nga umapapal kar daw. Syakit di ati rumbang nga apalan da. Nga main nalawat idagak. Dakkel to'y balayta. Adda pa'y mini grocery ta. Kan, adda ijay abroad ti duwang anak ta. Isuda nga'y, lugan lang matikarkarit da. Utang pa'y, tahulugan ka nga raw. Saan akas? Ay nawaw. Pudno mo, saan aya? Ay, apaw! Oray awan ti makaluglugan, nuhulugan mo lang. Uwa! Imbag tayo may kamari sabay. Apay, Marilija, kasladay bagam Ay, wala. Ado ti ibagak maray. Naurno nga ngamin iti ichismis ka. Ay, nawaw. Amom kaday, nga da ka barbaro alugan da Jimmy kan Juna nga agasawa. Jay kadivante ibagbagam maray. Wan, barbaro nga agpaiso. Ngang hulugan mag. Ay, sada siguro akabailan ti cash Iso atay hulugan tinala da maray. Day tangarod ka. No siyak lamay sa. Ay na, oray awan ti makaluglugan. Nuhulugan tumelang. Dinagasnak pa'y kit di agayam mi din na minsan. Katamom kaday, nagdakkel ti siningir na kanyak. Kaslamat ten arkila tinamayan na. Aya? Ay kit, ninayaw nampay ko maamaray. Ta iso pa'y piman nga ibayad da iti hulugan alugan da. Ay, ay wunan niya. Anya nga'y tiganas na nga dalugan mo. Nuutang mo lang amin nga glawlaw mo. Useless! Ay na, imbag na nagsabat na mutlaang Marijona. Apay ka di Maribete. Apay, di mo amo, ada kayong agasawa ti pagsasaritaan da dito lugar tayo. Ne, iti anya aga po kumangay mare. Aguutang ka kano. Kat aging gaita, saan ka pa'y laang anak kabayad? Ni lakay mo, nangina ka no ti singir na iti van, no kasjay nga agbiyahe. Ay nawa. Saan laang aday tamare? Ado ka no ti lugan nyo, ngampasigmat ang hulugan. Di kay pa'y ka no makasida iti karne. Puro sardinas ka no ti sidsida inyo. Dayta, ti agwarwaras at chismis dito lugar tayo. Ay nawa. Nagapon na ngay dayta chismis? Ay kat asino pa'y kumangay. Iti mismo akaarubam amare. Ay, unay matan ni Nana Lydia. Panang dadaol matan ti kasta nga aramidan na. Lakit di amare. Madimot ati mapan na itis-chismis. Anangina ka no ti singir nila kay mo.
Kano idi dinagas nakmat idi, kat libre mat. Di nakmat siningir akas iti ibagbagan ni Nana Lydia. Ay, unay matlakit din aya ti tao. Lakay, isublim man langan day tavan. Ibiyahim kit di ti truck. Ay, apayan bakit? Kasano, maditi madamdamag ko. Anya manen aya day ta anadamag mo. Nakangingi na kanu ti singir mo kadagiti dagdagasem a pasaheros dito'y lugar tayo. Labas ka kanu alabas iti paraangan ti akin paraangan. Marengreng da kanu iti andar ti lugan mo. Day tala kanu agpalaod agpadaya ti kukuam. Ay nawaw. Saan lang aday ta? Ichis-chismis da pay asaan ta kanu ang makasidsida iti karne. Sardinas kanu lang ti sidsidaan ta. Malaksid iti dayta, adupay kanu ti utang ta. Ay bayam ka di dagiti tattao. Nagatilang ti dila da. Agsakit da no awan maichismis da. Unangam nakababain mat. No mabalbalin, jak kayat nga da pa kasarsaritaan ta dito'y lugar tayo. Apal dalaang dayta bakit? Amumutun ti chismis. No nagwaras daytan, sigurado ang manayunan. Isa baybay amlaan ka di. Di mo ngamin pampansinan Sawon dalatan ti kayat da sawon. Maumadan tumot lang bakit? Ay nawaw. Anya manan ti kukwam di Lydia. Uray mula idekitan ti lapayag mo iti pader. Awan bibiyang mo, karda. Ay na, nagalasket ti ugali mo na bakbaketan. Layta malagsipsiputan iti karuba ti kukwam. Shhh! Agtalna ka kunanay. Jak mangeg ti pagsarsaritaan da Jimmy Kanjuna. Kaslagap apadamag. Ay nawaw. No kayat mo adenggan, di mapan ka di tabalay da. Apay-apa rin katimpay lang ti bagay mamangar arakop ti tapader. Ay disturbo ka mo't alaklakayan. Agtalna ka kunak, tadadengdenggag. Apay, di ka makaawat. Oo, kakit mang lukata ni jay tersina, tay supay jay malakwam. Sana day tabiyag ti pada mataaw tin kasipsiputan. Mangibabain ka talaga, Lydia. Uray ko mamait no saan ka bakbakitan. Agtalna ka kunanay. Ay na, Lydia, agbalbaliw kan. Di mon orayag na makabirok kay ti katapat mo. Sakan to agbalbalew. Tama nga no dakes tupay ti mapasamakin ka. Ay nawaw! Usaram tangiwat mo tapno umasenso. Saan ket aday ta mangichistismis ken mangdadadaalaeng iti biag ti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.